bakozi b'Imana, abantu b'Imana, turabashimiye cyane mwe mu nkurikiye aka kanya. Ndi umuhanzi Mama Zulu zani nka guturuka i Kigali. Abantu mwese mukunda abahanzi, ndabararitse muri konseri y'umuhanzi witwa Mbangutsi utuye muri Nairobi. Iyo konseri izaba ku itariki 15 z'ukwa gatatu. Iyo konseri izaba mu gace kitwa Umoja mu rusengero rwitwa Harvest. Rero turabararitse muri konseri y'umuhanzi ukunzwe n'Imana ndetse n'abantu. Ni karibu, tubahaye ikaze, muzaze muri umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze, ntihazagira ubura cyangwa ngo akerererwe. Amahoro y'Imana bane namwe turabategereje. Nanjye nzaba mpari nka Mama Zulu guturuka i Kigali. Tubahaye ikaze, murakaza neza mwese. Amen.